ibuka gukora subscribe kuri D1 BTV, amakuru yizewe ujyabonera ku gihe. Twongeye kubasuhuza bakunzi ba D1 BTV. Nge mwumva ni Kennedy. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku mugabo w'icyamamare muri politike y'u Rwanda uzwi nka Bamporiki Edouard. Ushobora kwibaza ati Bamporiki Edouard ni muntu ki? Udukurikiye aka kanya utarakora subscribe, banza ukande kuri subscribe ubundi tuze dukomeza. Ndagushimiye wowe ukoze subscribe. Udukurikisha ukwibaza ati Edouard Bamporiki ni muntu ki? Bamporiki amazina ye nyakuri ni Bamporiki. Titre nyinshi zigiye zitandukanye, aho yigize kuba umudepite, ahangaha akaba yaraje kuba minisitiri w'umuco na siporo. Bamporiki Edouard ahangaha ni umukinnyi w'amafilime, akaba n'umukinnyi w'ikinamico ndetse akaba n'umwanditsi w'ibitabo, imivugo n'ibisigo. Akaba azwi cyane cyane mu ikinamico Runana, aho kina yitwa Tadeyo cyangwa se Kideyo, papa wa Budesiyana na Sorina, inshuti ya Bushombe na Stefano b'Inyarurembo. Bamporiki Uwayo Edouard yavutse tariki ya 24 Ukuboza mwaka w'1983, avukira i Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba, ari naho yize amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Ahangaha yakuze akunda cyane kwandika cyane imivugo, aho yagendaga yitabira amarushanwa atandukanye mu bigo by'amashuri. Imyaka 11 gusa y'amavuko yakoze umuvugo witwa Iyo badatsembwa tuba dutwenga, ari nawo watumye amenyekana nk'umusizi ukiri umwana. Nyuma amaze kuba umusore yabonaga umwanya wo kwitabira ibirori bigiye bitandukanye, aho yagendaga avuga imivugo mu birori bigiye bitandukanye, harimo nk'umunsi mukuru w'intwari. Bamporiki Edouard yari asanzwe akunda kumva ikinamico cyane y'Urunana, aho yifuzaga kuba umukinnyi w'Urunana. Mu mwaka wa 2003 nibwo yashakishije aho umushinga utegura Urunana wakoreraga, aza kujyayo abasaba kuba yajya akina Urunana ku buntu adahembwa. Ahangaha baje kumwemerera bamuha titre yo gukina yitwa Tadeyo. Nubwo abantu bagiye bumva Tadeyo akina ari umusaza, Bamporiki Edouard yari afite imyaka 20 ubwo yatangiraga gukina muri no kinamico y'Urunana. Ahangaha akaba yarahawe inshingano zo kwitwa umubyeyi. Ahangaha akabikora neza, nanditse akabera umubyeyi muri no kinamico y'Urunana abamurutaga mu myaka. Mu bindi bijyanye n'ubuzima bwa Bamporiki Edouard, yakunze kugaragara mu mafilime atandukanye ndetse ahabwa ibihembo n'ibikombe bigiye bitandukanye muri sinema. Aha muzo yagiye akina z'abandi ndetse no muzo yagiye yandika akanazikinamo. Muri filime yagaragayemo z'abandi harimo iyitwa Munyurangabo y'umugabo witwa Isaac. Uyu nguyu Isaac akomoka muri Amerika. Ahangaha akaba yaraje gukina no mu yindi yitwa Rwanda Take 2, ahangaha ya Pia nawe y'umunyamerika, hamwe n'iyitwa Kinyarwanda ya Ismail afatanyije na Eric Brown. Siyo akaba atari yo gusa, akaba yarakinnye n'iyitwa Imitoma ya Kwezi John. Mu mafilime yanditse ku giti cye akanayakinamo harimo Kuri ndetse na Long Coat yamenyekanye nk'ikote rirerire. Mu mafilime yanditse ku giti cye akanayakinamo harimo iyitwa Ukuri hehe ndetse na Long Coat yamenyekanye nk'ikote rirerire, hamwe n'izo yagiye akinamo z'abandi. Akaba yaragiye atumirwa mu maserukiramuco agiye atandukanye yo gukina amafilime. Ahangaha akaba yitabiriye amarushanwa mu bihugu by'Uburayi, Amerika n'ahandi. Mu mwaka wa 2006 yitabiriye iserukiramuco rya filime rya Cannes mu gihugu cy'Ubufaransa. Naho mu mwaka wa 2010 yitabira iserukiramuco Damu mu Buholande. Ahangaha saho gusa kandi 2011 yitabiriye iserukiramuco mu gihugu cya Turkiya ryitwa Crime and Punishment. Ahangaha mu mwaka wa 2011 kandi yitabiriye irindi serukiramuco ryabereye Heartland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bijyanye n'ibihembo, muri 2008 yabonye igihembo yakuye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yarahembewe kwandika filime
nziza cyangwa se icyo twita best script ubwo yandikaga filime yitwa Long Coat. Iyi ikaba ari filime igaragayemo abahanzi nyarwanda batandukanye harimo nka Miss Chanel, Mani Martin n'umukinnyi Jimmy Gatete. Muri 2011 yabonye igihembo cy'umukinnyi mwiza The Best Actors mu iserukiramuco rya Heartland. Ahangaha gusa kandi akaba yaranditse Edouard Bamporiki akaba yaramuritse igitabo cye cyitwaga Icyaha kuri bo, Ikimwaro kuri njye. Iki gitabo cya Edouard Bamporiki cyitwa Icyaha kuri bo, Ikimwaro kuri njye. Nyuma y'ubuhanzi bw'ibyiciro bitandukanye, Edouard Bamporiki mu mwaka wa 2013 yatorewe kuba intumwa ya rubanda. Ubu ni umudepite mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda. Bamporiki ni umugabo wubatse, akaba yarambikanye impeta y'urudashira n'Uwingabire Claudine tariki ya 18 Ukuboza mu mwaka wa 2010. Uretse kuba ari umudepite, Edouard Bamporiki yakomeje ibikorwa bye by'ubuhanzi, dore ko uyu munsi acyumvikana mu ikinamico Urunana yitwa nka Tadeyo. Akatangarije inyarwanda.com ko gutanga ubutumwa mu bihangano nabyo ari ubutumwa bwa rubanda. Mu bijyanye n'amashuri, Bamporiki Edouard yarangije yigaga amasomo atandukanye mu bihugu bitandukanye. Hari amasomo ajyanye na sinema, aho yize i Burayi ahitwa Paraguay ibijyanye na sinema. Aza no kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibijyanye no kubaka no kurwanya amakimbirane no kubaka imibanire muri rubanda. Naho mu mashuri asanzwe akaba yarigaga muri kaminuza ya IELK aho yigaga ishami ry'amategeko. Ibuka gukora subscribe kuri D1 BTV, amakuru yizewe ujya abonera ku gihe.